Continue onto Buchel Bypass. Stay in the middle 2 lanes. Muraho neza ndabasuhuje mwese mukurikirana Jolly TV show. Nkuko mwabibonye twafashe urugenzi aha narindi ku kiraro ca kigabura Louvo na Indiana. Ndagiye ndatembereye kabisa. Shaka gukora iyi vlog kugira ngo ngende mbereka imihanda ya hano muri Amerika umuntu agiye mu state kugira ngo tukomeze tujane. Aho naringiye mfashe umuhanda kabisa nerekeje muri Appleton Wisconsin. Aho ngaho murabona ko narindi umuhanda ngiye kabisa ko ari urugenzi rw'amasaha 8 cyangwa arengaho, ariko ndavuga ngo kama mbaya tugomba kugenda kabisa tugasura abavandimwe, tugasura inshuti n'imiryango tukabageraho kabisa bikagenda neza. Murabona ko naringeze kuri iyo modoka yanditse ngo just married niyo yaragishaka. Nuko rero murabona kabisa ko urugenzi dukomeje kugenda kabisa bimeze neza cyane. Abazungu bari proud iyo bashatse urebe nta munyamurenge ndabibonana kubyo byandika n'ahantu no ku modoka wapi kabisa ntabyo ndabona, ariko nyine niyo miterere n'imico yabo niko baba bameze nyine, bumva ko ibintu byose agomba kubyerekana, kuko nta munyamurenge ndabona wanditse ngo just married. No, nta numwe kabisa ndabona, ariko nyine aba yumva ko agomba kubishyira ahantu hose. So ahangaha rero twari tugeze mu mirima. Iki kibanda nimba ari ikibanda barundi nibazavuga ngo ni ikibanda. Mu kuboko kw'iburyo hariho imirima kabisa. Ahantu noneho nabonaga hameze nko ku ndondo bazavuga ngo niho haba imisozi irambuye koko. Iri barabara ahantu kabisa ni ahantu harantunguye kabisa, hararambitse harusha iwacu, kuko iwacu niho nziho haba imisozi, ariko hano hari pla kabisa nko muri plane baza bavuga ko nuko ntarahagera, ariko bazavuga ko naho nyine ari ahantu harambitse hatujije. Ariko inka zogera hano ziwacu nuziko nzagera ahantu kamanye yuko iby'iwacu aha hantu urebe inka zihageze kuntu zorisha buno bwatsi, kandi urebe ni muci ariko ubwatsi buhari ni igitangaza n'ukuri. Abandi ikiri baye ubwatsi buza bushira, ariko ino igihe cy'ici nicyo gihe ubwatsi buza buba icyatsi kibisi nyine ukabona bumeze neza, ariko igihe cy'imvura naho bukuma bugashira ibiti byose bigakokoka amababi kubera nyine imvura. Waya ahantu hari hameze neza kabisa. Nuko ntangira kwiririmbisha uturirimbo twari tw'umuruho, ako ndirimba ati yemwe abakiri kure yoyoyo kure. Murayumva ya Vestine na Dorcas
aho gusa nari nkiri ahantu hari imirima mu by'ukuri. Murebe uwo musozi wose ni ibigori, ndagira ngo gusa nabonye hari ariko ibigori bitangaje biba bitura agashara, ibindi bitaratura agashara, ibindi ndagira ngo byari ko biheka. Uwo musozi wose muhaye murangiza ko ambwira ngo hari hakurya neza ni ku kiziba, neza ni ku kibuga cy'indege, neza. Nuko twarakomeje duca ahantu hari imirima, kandi urebe ukuntu iri kwibarabara. Iwacu ubona imirima iri bene aha hantu inka tuzakwama zizona zose n'intama, ariko hano se inka zigira iyo ziba nyine, ntabwo ziba bene ahangaha ku misozi ngo bapfe kujana mu misozi. Iwacu nizo umuntu yagize aragira, akaragira aho abonye hose, mbese nyine nuko ukazishyiraho. Ariko murebe kabisa, ni hatari. Amerika ngo iza yeze ngo igire ibiryo. Murebe uwo misozi yose ukuntu irimo ibigori byiza, ni ukuri ibyo byari bifite agashara bimeze neza. Yesu abantu muza muvuga ngo ifi ziva ngiyi hano. haba n'ibigori by'utubeya mu masoko, uzamugenda ukamugura akabeya. Muzi akabeya? Hari abana bato batakaza, ni bya bigori bikiya bikomera muri yo mati, birahaba byinshi, abahazi barahazi. Uzamusanga akagori nyine mashi gatoya kakiri kabisa. Nuko kabisa twakomeje urugenzi rwacu, turakomeza turagenda dutera story. Murabona aha hantu ukuntu ubwatsi bwomera neza, ni ukuri uhaterera inka z'iwacu mana, ariko zorisha yemwe. Umuntu akiragira inka, ni ukuri murebe ko murareba buno bwatsi. Nyoko amaze ijana zikona nka habiri zikaburya, nuko bakamfatana none zahaze. Ko murabona ukuntu bameze neza kweri. Yewe hari hateye amegwe, ni ukuri nyine umuntu akamabona haza n'inka, ni ukuri zikama zirisha ahangaha. Kurabona ukuntu ari heza, ko murabona iyo misozi, ko urabona ubwo bwatsi. Ayo si ikintu, hariho ubwatsi kabisa, umva busamaje. Gusa ibyo byose biracyari umurima w'ibigori. Murebe iyo gusa iracyari imirima ingana gutyo yose. Amerika baza bahinga, abandi bantu bazi ngo Amerika baza bahinga ibishimbo, bagahinga ibigori, bagahinga igisusa, igishoma, intoryi, byose n'umuceri. nta kintu kitaba hano, byose bijya biryo by'iwacu na hano birahaba kabisa. Ahangaha haba ibiryo byose abantu baza bibwira ngo Amerika ngiyi imisozi yose yuzuye ibihingwa. Uko hamwe hari ibirayi, ahandi hari ibishimbo, ibitoki nino biba, imyumbati gayo ni hano, byose ibihingwa byose ibyo ngibyo byose. Murebe iyo yose ni imirima gusa tukiyaducamo, kandi iri ku musozi. Ni ukuri kabisa, urebe nawe. Nyamara ngo Amerika bazahinga he? Ahubwo muzoshaka babatira, mba mutabizi namwe muhinge, duhinge twese tunanone tugire aho guhinga hacu, kuko iki gihugu kiza kera cyane. Tumuhaye mubona ni ukuri. Byari ko binyagara, nanje mbaye mbicaho kweri, nkaba mbona biratangaje. Ubwatsi bungana gutya, ikazi wacu zibura uko zigira. Aho twari tugiye kabisa, tugeze Chicago. Murabona Chicago kabisa. Ahangaha twari twinjiye muri Chicago neza. Ku bantu bazi hano murahibuka. Aha twari tufashe ikirere kabisa, hasigaye amasaha make turi kuyabarira ku ntoki. Twari twagenze kabisa urugenzi rurerure. Biriya bintu bavuze ngo ni ibintu ngo bituma
umuyaga sinzi ngo nimba ngo umuyaga ngo ugira gute bitanga ngo ni bitanga umuyaga da ko bansobanuriye nanjye simbizi ababizi bazatubwira ariko ngo ni bitanga umuyaga So, I don't know, I get to the station. But something. That's my son. We're Chicago. Chicago. kujya asigaye dukomeza urugenzi rwacu murabona ko twinjiye Wisconsin urugenzi rwari rwabaye rurerure kabisa twari twarushe aho tugeze ni ibiraro by'amato aho murabona ko dushyitse Wisconsin kabisa twashitse neza muri quartier aho twari tugiye murabona amatara nari ngezemo ngiye gushika kabisa aho ngaho urugenzi nari nsa nkaho ndusoje nari nagenze twarushe twese nta umuntu ke yavuga kabisa kubera urugenzi amasaha menshi nyine ariko aho ngaho twari dushitse neza nyine ku masoko ahegereye murabona at home aho ngaho ni duka nyine turashitse aho ngaho tugeze kuri gas station turarenga ayo matara nitumara tube turashitse nangaha murabona hariya ni kuri car wash murahazi abahazi n'abatuye Wisconsin barahazi hose kabisa aho ngaho twari dushitse mureke mbasetse hari imvura umve ngo imvura twahuye n'imvura yesu dushitse guki mureke mbere kukuntu byagenze igitangaza aho ngaho twari duhuye na sister y'imyaka 17 batabonana kuva 2008 ngira ngo 17 irarenga aho bari babonanye imyaka yari myinshi barahoberana navatiye ni murekere gutyo gaho mwahereye imyaka 17 batabonana noneho bari bahuye nuko mararaza nanjye aransuhuza mari imvura Guys, the imvura twakiriye. Look this rain, very heavy raining. Kabisa dore. Look this rain. Oh my goodness. Dore imvura. Umutege neza w'amazi. Dore. Mundebere imvura hano. Look. Ni ibitangaza hano iwanyu hari imvura we. Look. Dore imvura. Kuva nava kabera neza nibwo nkibona imvura ingana gutya. Dore umutege w'amazi umureke. Ni hatari kabisa. So guys, dore imvura kunti twakiri. Oh my goodness. Look. Guys, look how it's raining, so heavy rain. twari dushiye kuri gas station tutashe rero tugiye kugura icyo kurya no kunywa kugira ngo urugenzi turushobore kabisa dushike dukomeye mu nda aho ngaho twari tugeze Chicago mureba umujyi wa Chicago nuko umeze umujyi mwiza kabisa usa neza hagaragara neza ubona nyine ibintu bimeze neza kabisa nuko hari construction umuhanda ariko hari hameze neza gusa henshi sinyagiye mpafata kubera barimo bubaka umuhanda aho twari tugeze ku matora yo kwishura hano mu biraro by'ino urishura cyitwa ngo ni Chicago Skyway Toll Bridge uracishuriraho waba ufite cash cyangwa ikarite urishura amadolari yawe bivanye n'imodoka ufite ngira ngo nimbarane ukishura icyuma kikavaho na pita ugahita ukomeza urugenzi rwawe rero nuko urugenzi rwacu rwagenze guys twagiye tugaruka amahoro aho ni
Chicago kuba hazi icyo kiraro. Ya ngiyo town kabisa, ngiyo town yose twarayizengurutse kabisa, turayivanga tuyigira cyo ni ikiyaga kiri hariya hakurya, cyo ni ikiyaga. Ya nuko rero urugenzi rwacu rwagenze guys. Thank you so much kuba dukurikiranye, iyi video. Nimba wabikunze ubisakaze n'abandi, urebe town ya Amerika. Thank you guys.